ajmo kod dividende, jer sad svi pratimo šta se dešava sa dividendom i šta možemo očekivati u ovoj godini, kakve dividende će isplatiti slovenačke tvrtke. Da li se radi o tu analizu? Mislim da je nekoliko kompanija već reklo kakve dividende će predložiti na skupštini, ali ne svi. Tako je, da. Znači, mi ako gledamo koliko je u prošloj godini rasla dobit na razini indeksa cijelog, to je bilo skoro 10%. Znači, u ovim težinama koje imaju u indeksu. Jel sad, različite kompanije pojedinačno su to bili različiti rezultati. Ne znam, Krka je bila 14%, Petrol je bio 2%, Triglav je bio 700% zbog nekih specifičnih stvari i tako dalje, ali na razini indeksa 8%. Jel? Ono što smo vidjeli, dakle, Stat su već najavili, NLB je najavio, Krka je najavila, Triglav je najavio i to su zapravo sve iznosi koji su više manje na tragu toga, plus 10% u odnosu na lani.